Vojska je z oklepniki prevzela nadzor nad prestolnico Harare in blokirala dostope do vseh najpomembnejših vladnih uradov, parlamenta in sodišč. Njene enote so vkorakale tudi na javno televizijo ZBC, kjer je generalmajor Sibuiso Moyo prebral izjavo vojaškega poveljstva in zanikal, da gre za vojaški udar. Firstly, we wish to assure the nation that His Excellency the President of the Republic of Zimbabwe and Commander-in-Chief of the Zimbabwe Defense Forces, Comrade R.G. Mugabe, and his family are safe and sound, and their security is guaranteed. We are only targeting criminals around him who are committing crimes that are causing social and economic suffering in the country in order to bring them to justice. Eden izmed omenjenih kriminalcev naj bi bil po prepričanju vojske finančni minister Ignatius Chombo, ki ga je vojska že prijela. Chombo je član vladajoče stranke in skupine G40, ki jo vodi predsednikova žena Grace. Oglasili so se tudi vladajoči stranki ZANU-PF, kjer so le nekaj ur pred vojaškim udarom vrhovnega poveljnika vojske Konstantina Chiwengo obtožili izdajalskega obnašanja. We as ZANU-PF Youth League are a lion which has awakened and found its voice. Therefore, we will not sit idly and fold our hands while these cheap potshots and threats are made against the legitimate and popularly elected leader of the Revolutionary Party ZANU-PF in Zimbabwe, His Excellency, the Head of State and Government, the Commander-in-Chief of the Zimbabwe Defense Forces, Comrade R.G. Mugabe. Vojska je med tem ljudem svetovala, naj ostanejo mirni in naj svojih domov ne zapuščajo, če ni nujno potrebno. V strahu pred prihodnjimi dnevi so mnogi pohiteli na banke, da bi z računov dvignili svoje prihranke. Ljudje so utrujeni od vsakdanjega boja za preživetje, zato si želijo le miru. Unoona kuti zvachiitika kubva kudhara kana zvitokaita kuti kushandira mabasa edu emaoko tichita mari tichita sei semai pakazouya zvimwe zvinhu zvinozotinetsa zvinozotikanisa mabasa edu ana achingoita emaoko ya nokuti hazviri kuita zvaitika kubva kudhara zvaitoitira mari edu zvakanaka tisina munhu anotiudza zvokuita kuita sei kumba kunotoshanda tochengetedzwa nemusangano. Tingochemera kuti dai tatanyarara chete mabasa edu achingoramba achiuya semauri anga achingoita nguva yese. Zvisati kanga sopa kutsvaga mari chete pasongowanawo chinotoraramisa. Robert Mugabe Zimbabve vodi že 37 let. Zaradi svoje neuspešne gospodarske politike in zatekanja k nasilju pri izpolnjevanju političnih ciljev ga Zahod nenehno kritizira in mu očita, da je uničil nekoč najbolj perspektivno afriško državo.